pai kamun siam ngang asu kun be pum siam ong tat na lap sabot am hak ta kapor kamun ngin penpai ki ngin plai har ko mabian bat lada ka sarkar jela jungi kampanye ka bai manran kmat lani kam ada ka differentiation kesi gitu ki bahi yang pasam nei bakin dawai ka bai manran mo ka bai jak buram juga jela tingi pa bar ngi hab ki kumbai ki gitu kinong indoor po apo indoor mo nak bentaban kan tho ban kan do ki ong kumno ki ong ka jela me khalia ka de ka kide ki ai ki jongli nang ta ki keno sakumno kumno ki ong bai meghaloi murdabat ha menta ki ong kumno jadi bersekutu ialah dia nama balik kan barang ya ke ane kim jude bang kerana la am tu but kini ki national media romo kitu ki news national news mo balik ki le akum tu balik ki keran kum tu hak jing sisa ki reporter hi berobor ki mentangkan ya kat barang ya ke kes kat barang ya ke jing toket kim de amang keran parat kum tu te balik balik kan tho adu to namar ba ka jela jungi ki bo sajam kan jadi dia bakal jelas jungi kemut bangi di geripat kan nah tak ada aku jingkran nyoben jongki ke jingkran thok nyoben ke jongki kalau long siapa lan mateng-teng ka kalong ru kum ka jing hikai ya kibriu ke jungi mo namar balik itu ke jaka jungok kai partai berobor kamtam kitan sora kamtam kitan mau sundram ngan ong ipi kalaj kabalip khari-khari senong kendong dia ladang ngitan kena CCTV kamera ni kemut adam non kalaj kemut pre kamera dia nak tak tahu bakal kiki bajai kau kalau ni ne sanam teri kasam mo nomor beli sanam teri kasam merejan lelu mo tu raja la ong ta mo bopli hawa ya tho kumno kat kimi ki ba ki penya tho jubor kum tu lada ki penya tho jubor kum tu ki ong be ba kim tep ye tel da kim tep ye pada balik pada ki beliam ya ka jala tu mantap de kai bajai ki hi dia kajing don beta jong ketika sonam ngangan ong ipi ai bagi ipulit kin toket adu kan dalap kisabut saki sabag kibabiang mo andre ngam don ni ban ong kata namar beli sisen ba kala pendam hi dala dia nganget bet ba kane kajing toket hi kan pau sai kan pau perthai ba wat kitnat pulit kim den buri namar ngingin kwa ba ki pulis parlemen kan buri ekane namar ka akta e kaburam ka ijot jong jala pro ko ini kide ban pelaj be ya kata kajing toket jong kiru kide ban penisai be ba kajing dong kti ke jongka bat ki bahayang sam jongka kalong be ban penjak buram ekane ke jala jungi ngin ma ban pediang dari deru kwa juga kane ka sonam kam dong kti halo kane ka kam ba kade ka sarkar jala ka balik kane kam kade bade halor jong kata pi kajing keno klam kisabun kam dei ka kam kai kaji keno ba klam don kisabut ni kam ti ka kam kai te kamut ka dei ka ka bakil ada plan lupa kamut ban penmi ka uri ura ka kendum kenram kenang ban ta ya ke jela ke dia kan ingin nom la ban pediang namar ba kati kajing ketok kan uri orang ba ukuran long ki kum tu kena banang ban bong todong panang ba te kamut udai ban wadi ban soto kan menta bale hadu menta wong bai ba kon jonga ka lui te kamut di unang din ban hikai wat ka kon la jong ru lada unang me hikai ya ka kon la jong balik pade kati ka benta pade ka baka kale hadu kat kani ka ban pencak buram me ke jela jungi kamu klem perkat kamu kadi bagi kila ya plan lupa ya kadi balak plan lupa lada kami plan lupa te balik pade masih dak penyiap kila pet sejela la jong hi ke ke jinda waju pipat so ya kini ki ba keno ngerti ngang suang be bak sarkar jela jungi kami ucap jam halor juga ni kati kamu kidai ban dawa be ya kabai menran kmat kajingjak buram kejalabat itu ki national media mo ti national news reporter mo itu ru kidai ban pensai halor jong kani kidai ban pensai halor jong kajing keno jong ki ya kani kejala jungi ka Meghalaya kade ka crime prone mo ka baki kentho mo di kidai ban pensai halor jong kani banta lada kim pensai halor jong kani banta kamu wat ya kiru nei ni ban ada ko tan ek hi kani kajing kenthok jongki nomor ba kapani be ba jala jungi kisanyon na kapor bangide kan hor pa bangi isu snap tik menta ka kenti ngan ong ipi baru ko ki pa ba jala ki de ban soto balada ka sarkar jala jungi kan nang sajam menta ngingi de ban pani kata kajing protes jungi kum kajing taliban persya ya kajing kenthok ya kani jala bro ko hi